patuh buin cara ipidang tugas nu metunangan sebilang teke adis tata megagapan lalapan terang bulan di kengkene ikan bakar makanya mereraman beli ngelah calon mantu pengertian subani kejuang jani resmi adi suboda di kurenang sah asik suwot mesakapan nadi ngambul nageng ngontra di kos-kosan liu alasan ngoyong ngajak madodu sing nyaman liap-liap lipi gadang sebeng adi ngai gedeg basah jele melamat bareng gelah gajah beli berdeda di masalah utang mesakapan konen nyidang maya sakit adi sugo nage pindah kejuang jani resmi adi suboda di kurenang sah asik suwot mesakapan nadi ngambul nageng ngontra di kos-kosan liu alasan ngoyong ngajak madodu sing nyaman liap-liap lipi gadang sebeng adi ngai gedeg basah jele atau bareng gelah gajah beli berdeda di masalah utang mesakapan konen nyidang maya sakit adi sugo nage pindah nyesel subo tu sing ada arti mekencang subo terjadi tersiksa ingu kena bali jani luangan subah punya di sisi ngadenan subah menghibur diri luangan subah punya di sisi ngadenan subah menghibur diri luangan subah punya di sisi